talafalava soifua manuia alo mai o le whaapoponga o Tala i o Vaifanua mai a pia alau Samoa Entertainment TV. Ua whaatalia i nei le whaamasinonga whaaitu malo is a whaamatalanga mai le tu te te Lise Marie Schmidt. Whaasanga i le talo sanga leo i le whaamasinonga ina ia whaao ngā le whaamatalanga papali i sia whikau na whaia a ole i maliu. Ina ia vea le nā whaamatalanga ma mōri mau i le tangi a leo whaasanga i a Lise. O le sunga sua leo ne mailo o tula i mo leitua leo. Il whaamsinonga o na Phileas Freile pe on whaamawina le tātou pa anga e lua vai aso le ua watuai nei e le whaamsino Judge Papali i Rosela Lalatoa i leitu te a Miss Schmidt e awane ai sanatali i le talo sanga leo. O le mta upule le vao Miss Schmidt ma leo. Na fua le tusi na watu Elise i leo ma le whaamoe fsoswani i le lātou suenga whaatau le maliu le profesa mai Amerika Samoa. Lea ia o mai nei e le oiloa po aina whasiotia si itulau. O le tusi le nāna tau se ina i le komisina o le mtanga ruenga o leo. I le nā taimi ma whanau. O le tusi le nā Ame Schmidt sa tau se ina e le komisina o le mtanga ruenga o leo. I le nā taimi ma whanau ane ai mo lianga sfuluiva whaasanga i a Lise Marie lea o lo ia te ena uma. O le mta upule na ufa tulanga mo le masino November o sanga nei. Ai o le sfrailo le vai sa fowe lo ai se tali atu a Miss Schmidt i le talo sanga le tua leo. Wa so o vai aso i nei o whaalau i loa mai le mtanga ruenga o leo tamaita i tala vau le loa. Ina ua toe talo sanga ina mai fo i le fsosoani le tunu in whamtalanga mai le lautele e sila fia le awhawhine tala vau o Nesa Pisa Luapua. Se fulono tausanga o le alali i whale a siu. Nā lu e se mailona a inga i le aso tofi na te anei lua sultolo aparila tu so leono le tai au. E sa ili ai nei e leo le a whawhine. Ai olo wha au pe fo i ono lātou wha lau ilo le isi tamaita i talavou. Nā lu e se fo i mailona a inga le vai aso taluai. O ase nati ta ale sulfitu tausanga o ngā ngai folewhanga ti avea ma vai moso. Nā lu ese le aso lulu aso sulimo aparila mai vai moso i le iwa i le tai au. O telefonia mtanga ruenga o leo e wala awai pia e si la fia se whamtalanga i se me o iei nei a whawhine po nei alo tamaitai o le lua po le valu whalua lua. Inisi o Tala o le tua ai o le malo e le fionga ngā tolo ai Dr. Tiliana Afamsanga o se Tala whaanoa tele mo le komisio tangata whainga ruenga le malo. O se tamali i wailonga lona sao i tūlanga taua o ngai Samoa. Sa avea mato tino le komisio tangata whainga ruenga i a November lua. Ma ia tau la mua le task force a whaia o ngā le malo. Ai o le fono whaia o ngā. Le vaenga o sekol sipi. Ai o lona sao tele le wha soa whai. Wha le tūlangi le wha malo sio o unanga tau tangata whainga ruenga lau tele i le Pasifika. O wha mawina le wha langolangoina o le fionga ngā tolo ai mea whai e meise o lona tomai ma lona whaana naunga e ati na e o tātou tangata. Ai meise i lava i tūtaua o onga au onanga lau tele mō tātou tangata. E whi nau ma wa ailo al mta upu e tau on awe i ailana mata i tū mu whaatino loa. E mana tua pēa lona tangata e nau le mea tonu. E tau la mua ma tūtū maulona whi nau i le awala nate sila fia e tonu. O le whaamaisenga a le komisio tangata whainga ruenga le malo, whaatasiai malau li tiopo le nisia mō na ainga o epe le, a o e sa maua awanoa e mafuta il nei au nei longa le fionga ngā tolo ai Dr. Tiliana Afamsanga a o soifua. O le aso lua lima lawa i o Aparila u whaamawina e whaamanatu ai le aso fita Australia ma New Zealand na mali liu i le taua mua le langi e pei o na whaia i nā tunu u whaatasi ai ma Samoa. O le vainga masani lea i tau sangata i tasi le waweao. E tau au ai teu fungala au i lalo i fo le wati le tau langa i pia o le maa whamanatu e manatu ai le tusa o le sfulu alua fe lima se lau fita New Zealand na maliliu ma le ono sfulu afe o fita Australia. Whaatasi ai ma le tusa o le whasela o ono sfulu fita atu le Pasifika e au fi ai ma fita Samoa i le au tau New Zealand. Mai ei fo i la tau na whaapaleina i whailonga tau aloa. I lo la tau fo i tūla i mai e peo na whaamawina. Tusaine o le salau se fulu tau sanga talo na tupu. Ma whaawau mai lava o na mana tua o la tau soifua tā uelo tātua tunuu
O e na tau le taua whaatupuina o le file mūlangi. O fōlinga masani lava i Samoa i tae au e whaamanatu ai le aso fita e ala usuai i le vaveao i le maa whaamanatu i le taulanga i a pia le watitele tangata taua loa o sui o malo mai fafo e peo Australia ma New Zealand ai o tau a inga o Samoa o ila tau na mau soifua le fina wina o le mafua anga o le wha moe moe le nei tae au ma whanau mai ai le aso whaamanatu le nei le Anzac Day. I tala whaopopo usi mai le whaafonga i se vaenga o le whaatalanoanga le fionga le sui palamia ma le vasenga o tustala i le nei vai aso. O tau whelua inga le vai aso le asau noa i le tūlanga fo le ngase la fionga le palamia. Ia wa mai tau ina fo i le tūlanga popole o nisi se au mai pola se update o yeire. Si ngā ngase la na fionga mai sa le tūlanga le lo na fatu se tulo. Ia, tono le sa pa manino i le vai aso lea. Ia le malanga atu le fionga i le palemia. O lo fai pea ma update i a status. Ia, o lo o manuia lava le fionga le palemia. So longa leia na tonga fitinga. Ia, o lo ia e fofuanga e toi taliu mai le atunu i le vai aso po. Ia, o lo so longa le whaatinonga wan tonga fitinga. Le tūlanga nei fautasi o le Leilua le na whamania le fionga i le sui komsina o le whape lima ia fautasi. Ai ia le fautasi le o vai atu ai lunga o le fautasi le anu uli le whape le na fuafua e mai ia le o whape le o mai po le ase tūlanga o whai ona wha mautu mai e lau fionga. Po o atu fo se repoti po mautu ia fautasi mai Amerika Samoa wha monmol. O lo tatia vaenga i so ta inga le fionga le whai lau tusi al tatou ka peneta o lo o ngawha. Ma so ta inga i a wha avao malo. I wha mautu ina mai vaenga. Ina ia mauti noa ai ia awa e ole vaenga sa wha iloa mai e lima fautasi. Ale wha mautu ina. Pea au mai le lato po kalame o tatia mai ai e lima fautasi. Ai a tatou lava ia o leo wha mautu mai ono tatou fautasi. Ia o lea o uma o na le stala mai mo tatou a wha moe moe lea. Fionga te tasi lava lau fisili o le sosoani lea mai le Samoa Housing Corporation le sa whalau iloa fo i le fionga le li palmia le mo sosoani mo i latou e fia faini latou no ngā tupe mo new homeowners. E toi follow up atu lava lau fionga po le mea o lo whaawau lava le sosoani whamolmole. O lo o talia nei le lipoti mantua foi le o ngal Samoa Housing Corporation sa ave e so soani le tatou paketi. O le mtanga o le faltupe o atinae. Ia kako Samoa Housing Corporation mal business hub. O vaenga i e tolu sa ave so soani mal injection a tatou budget. O lela o te whaatali o teimi nei e toi au mai latou li poti tonu. Mai tauina ai po o uma o ngā wha disperse. Ia awa foi lui tau ngā whia ngai malato. O ngai ta awali poti lea mo ta penanga o tatou paketi lea loma nei. Ia po le leilon whaatinonga. Ai po toi mana o mia. Ia o ngai fua ia i tatou li poti ia le whaawa wina. O tala nai o Vaifanua, alau Samoa Entertainment TV mai e pia, manuia taul mangol nei fo i stonai.